Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Atenderezebwa wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwene matendo twasaba ebyengera n'emirembe biri eri wekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo atusobozeisa okuba nga twaganana mu kuwulirizaganya nga tiimu face ku face ayi wabula ku mutimbagano oguliwo enaku dino. Abaidu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu bufunze tujja kweyegeresayo aya ndala okuva mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir yajidu Allah ghafurar rahima. Allah subhanahu wa ta'ala tukoba mu aya eyo ati wa man ya'mal su'an, omuntu yena abakoze ensobi, aw yadhlim nafsahu, oba yeryazamanya omwoyo gwe. Omuntu yeryazamanya atyo omwoyo gwe okuba nga alese okwesinza owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabanga okola ebintu ebindi, wabanga okola shiriki, wabanga okola ki ebintu ebindi byona byona, ayo owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja mu maiso yatukuba. Bwobanga otegeire ng'okoze ensobi mu Busiraamu era weryazamanya omwoyo gwo wadema kubanga okola ebyo owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayenda, wamala wenenya thumma yastaghfir, wamala wenenya mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala, yajidu Allah ghafurar rahima. Owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kumwagana nga musoniyi era nga wakisa. Ezira alina kisa okutoola ku Allah subhanahu wa ta'ala, ezira musoniyi okutoola ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mu maina Allah subhanahu wa ta'ala galina alinamu al-Ghafur omusoniyi, yaba mnerina ar-Rahim owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekisa. Nkukutira ano nti wobanga okoze ensobi, wobanga okoze ensobi ng'odemye okukola ebyo owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatwendaku, banga owenenya, banga osaba owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga akusoniya. Owekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atukoba mu hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu nga atukati owekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatukoba, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aktharu min 70 marra. Owekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atukoba nga ate tuidi nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Mungu yamusoniya amazambi ge yandibaire nga yakola ng'akali kumuwa obwa nabbi, n'amazambi ge yandibaire ng'akoze ng'aweerebwa obwa nabbi, yamusoniya. N'okutukoba nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wairenga yasoni wagufira lahu ma takaddama wa ma ta'akhara min dhanbihi, ng'ali tukoba nti ye nga Muhammad